जों TISF rok Simon ka jinto jeto student federation student no relate narugo amon bagai kobangma rongsrungnai rok sono sahor ka je bong scholarship taw khano maya ko kobangma rongsrungnai rok borok to baksa scholarship bai je pori tongjabai khata to amon bagai जों Simon asuk din जों naisingka sono director sir agibo kok dikha je previous month ni bisingo hap thangani ni haibon hablian bagai जों tini director sir bai malai phika tabuk जों salaimani ulo omono kok no horka je te 2 saptani bisingo jotono scholarship man thangbai nai tabu jotono process soli tongo amon bagai te 2 saptang kaino scholarship je maya tongna jotono man dai আমি তো স্টেট central ni hoite sokpai ga central ni hoi tabu state ni approval nangnai processing soli tongo signature rok kisa baki dongko bongni official work paper work kisa baki dongko amon pakhino te next week ni bising election bosin na soli tong tini bo result tongmani amon bagai kisa delay kha ekha to o saptaon hapthana hin samani no kisa delay man bagai next week ni bisingo jotono scholarship man bane je